a functional push speaker in kan kêu tir the renga chu tilai chon kan problem ma chu power supply du to kan nei lo function soi do na lom son ani chuanin a kêu tir the sang ni janga kêu tur si pakhat po op kêu tir si lo khoi nge hol lo kha thil dang function tur push speaker om lo hol kha function chon function ani mà sẽ tu na hiền power supply avangin diesel ringa chuanin production cost atam don lu tuka chu wang chon kan kêu thei lo ni mai tha tham na chu kum ni kal don to hian eng halak na aum lo wani ambuna ka kal ne ban kan yang ka kal ni speaker function tia khanin call chu function alom a function chu na do de so kêu tu ni do lo mi mà sẽ function power supply a that si lo chuanin ak op kêu thei lo ni mai kêu lo chu eng chu ne function chu ni si ta push speaker function ani chu na no te sang ni jang function le null function le malfunction kha om je kan ria ta ngai ang speaker ani na taka chuan kan minister hian tha tham kan tum lawati rual hian minister aron ni atang hian solai simtui pi undivided simtui puitana vok no te ate ar tu ya te kan in to den la tura sulhan ma sain ma lo lang naka akal san fai top zo kani push speaker power line po kha sang bmnf sulhan ma sa din lai to khan rsb wai tangin long play power house tanga veti dipa veti farm kha line san so kal pui to ani zo ni nang ko kan kan do chon thei lo push speaker van doi thak takin lo thu soi box ya control big lo nia push speaker van doi thak takin he sarkar hen PRRS tam deu ka kan chom tlat ma oh adik chunga wang chon so kan lui lon hau lo na po hian hi tu soi the ni lo hi so chiang taka fel phai taka solai so kan encol thei hun chuanin ma kan la chho zelang push speakerกูน่ะพ่อfoiกูก็ดิ้งโนนเลยค่ะ tin push speaker solai so ni kan members a om tak aron seng kan December ni sang ni som paruka solai so hon ania artui khang hun lai khanin jasari i optir anita a keuza thi za som li pasari ane an hun lai khan chuanin a percentage chu chuanin 21% keutir ania chuan ni som panga thlan ni sa ni som pasariya khan optir le ania zanga som riat optir ni push speaker chu ta chona kêu za chu zan ni som li kêu kuna chuan chu sarkar hian kêu zong ka 41% cho kêu ni chu nge jang nge op kêu ve chuanin sa ni som pakua kan optir ke ni huna kan optira sang khat som nga kan optir ni a function ani chu function na tum tun din mara hian function tin ka thar nga lo function lo tin ka chang lo le push speaker function lo le tin ka chang lo chonin ni som ni paru khali sang ni som pakua khan artui kan sarkar achon sang khat som nga kan optir akil zat chu zaruk som thum mai tam dei ni push speaker man tam dei 60% line ni tam dei lo tam sarkar lui le sarkar thar chu da chonin performance emergency press conference ko wa ko song ka among aping lawa pan chinpu deputy speaker zirtop nia private number television kan soi sumcha nga khan chanchin bule media kan thil mu te kan soi ve kha voice record thil de demand ani voice record kha khan huna khan kan nei ka tilawa amaro chu hei party pakhatina press release June ni push speaker nadia asoile don khachuan ron ama hian ron fin fiero se hetianga press release bidang tua ti fo mai he zalo na ni speaker senior member dia kan sa amai ro chu senior member dia kan za thina push speaker deputy speaker hian hetiang thu loi lo a vokte mong ping chen za ron soipo kha atanga tha anga ama ron chou chua ani awang push speaker chuan hetianga house zom lo tak ron soifo mai he
thil dik lo tak ania member senior ania wangin za thili amaro chu amange senior member tam tak po kan senior leader kan house leader tenge po sa lo tak takin Bu deputy speaker voina hian document senior member ni ve si document oma chu bench athazo zom takai hian vong ve to kan voina han to kan sa du ni boklo bu deputy speaker thu tak choi ni do da soi ni leven kamu le voina han amaron sei chuani wanga soi suak ma mai ni thil kharon bu deputy speaker amaron sei chuani wang proof ro se kan ti mai ni kan nei ka tilwa media chuak chanchin bu khahun ni hia chuak ka khalai khan minister ming lamin ka soilowa to minister moin asoyani 2 minister ti he hunami soyani wangin covid chungchang ti soyani wang khan he minister ni wangin kan zo thaini sumi chu pu speaker he house zom taka hian bidang member te zalo taka ati soy wanga achou chua pu the speaker member wangin pu speaker zalo speaker khalai ka chu zona zoni zalo taka atil ti ka tu so hi karai tani ama po hian na voina pu sela ti hi pu speaker voina kan zo na ni ipek lo chon tu soi kha member te zalen na member te zalen na ya bidang provo fu me ka house member leader house senior tang ti chi no di ka pu speaker in parliamentary affairs parliamentary affairs minister ka dia helaya chief whip ka dia chu wang chu he tiang thil thu lo an soi fo wa kha rong khap thei tu tur a whip tu tur ka ni boka chu wang chu ta na zalen na aum boka di ti kha na tur kan ni lo pu deputy speaker aku ibna tu jo wa ni soi MNF parliamentary member senior member senior dia kan sa amai ro chu amana ron chou chua kan soi thila kan soi chua wa kalai ka chu ai siam than tu tan kan oi rol mai chau ni chu wang chuan voina hian a chu wang house chuan voina hian he tiang moi moi a du du a rang moi mai tu bi kan lo pu speaker pu deputy speaker ka du mai mai kara pu speaker wa ti ma in soi fian tu rang mai mai tu he house zom tak hi bang lo bang uting karon soi ni chief whip kan ia na ang point ka rol thiang ni ti lai kha he ministry sunga minister ina soi ti tu minister ni ti ko soi mai sela he house a hian ke ni pon whip kan ngaya kan whip nuaya ke ni legislature party kan omani chu bang chuan thil soi dik lo wa le la hen whip asa thil soi wang kha mi dang provo tu ron soi wanga kha thil ka ti chin kan ni chu bang chuan pe kan hian senior member ni na ke min tu boilo turin ka zom takin on ti vero se ti kha ni kha speaker si ta kha deputy speaker si ta kha aza umna min wang sakro chu chuan house zom ta hi kan tiang zo angin akal ko le na ni ka chuan om sia le lo bang to kam ule po deputy speaker ela tu soi na hun min te angin ka tu soi na hun ani a tu soi kal klok pa ngai kan ti boilo wa ma ro chu mi dang provoke tum na kha ti to lo set ti kha pu speaker ka ron soi lai chu ni po deputy speaker tu ma prorok ko tum lo tu soi a afia provoke ba nga kha ti ka ron soi zo kha ni ya document ka ron zo zo na le kan house leader te po za lo tak taka thi ka ti wa ron ding chuak ve mai kan ni ti kha pu speaker ka ron soi ni po deputy speaker tu ma za lo kan nei lo kalam pang amaro chu tu soi na hun kan nei te member of legislature kan ni angin he house a hian thu nei na right kan nei ka du zong chu thu nei na right nei ve ka lai bu na thu kan ni ya za takin he house zom na hi zong tlang u ti kha ka ron soi ka ron din chua chan jok chu ni dimana kan lu tanga po deputy speaker and pon ise khongai takin la hian hey midang enan za bu chuan pu speaker midang hi za takin ti vero se ti kha kan din chan ka ron din chua chan ani po deputy speaker tu ma za lo kan lo he house a hian members kan angin zo na zo bel na tu soi na hun min pe angin kadinga ka mangmai ni ka right ani right kan bang tlang cheu ni right kan bang tlang cheu kan zalen na kan bang tlang cheu kan zalen na kan bang tu ni kan zalen na kan bang tlang cheu pu speaker long plai west BLI or hair house chu tu ra than kani chu tiang chon thu soi na tur po thu nei na min he house a demand soi hun pa ngai o ma demand soi pa ngai pa ka mi dang kher zo wa aron ti fo hi pu speaker a tik lo ni sa sa ke le hun to mai to na chu bangin clarification a soi do ni chon hun kha siam pa ngai tur ni chu wa chu pu deputy speaker dimana kan lu tanga pakhat na chuan exercise na ko ti chungchang a hian ka kan ho tu ten an soi te to member dangin